Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 5, versikulo 3. Diyo adiponan dagiti na italek kada kayo. Agbalin kayo kumakit di apagwadanda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Da kayo adwa, Jake kan Jaifa. Jak kayat nga agsin senyorita kan agsin senyorito kayo dito'y balay, ha? Laglagi pa nyo, makipaggigan kayo laang dito'y. Iso ano anya tibilin ko, iso ti basurot. Wan, ante. Oy, Jaifa, biro ka man Jai Flatchus ko. Darasam, tama nga numaladaw akon. Apay nga min adi mo birukan. Kat si kamot din ang idulin. Jakmat nga min ammo no sa dinot pang iduldulinam. Darasam kiti, nagadupay lasaom. Mayra, agpay sumat ngamin. Si kala ang matimaka mo iti pangiduldulinam. Iswa biro kam Oy, di ka makibibiyang ha? Ala, sumurot ka kit di kanyak tapno adda mga wit iti nadagsan abag ko anagado ti kargana liblibro. Anya? Hello, Orlan. Hello, Manang. Kumusta? Kastoy, nasayaat. Sika, kumusta? Imbag man ta nakaawag ka. Kaya't ko kumusta nang iti ubing. Adda na ka di? Kasaritak man nida. Mailiwak ngamin unay kadakwada. Ay ko ha. Adalabit nang ibaunak kadakwada. Ngam awan da pa'y mat. Amangan mat no nagay ayam damanan iti dalan. Iso anabayaganda. Kasta ka di, Manang? Unay lakit din dagit yung ubing. Kahit saan da ka nimot lang agpapaanawa dita? Saan mat kit di? Naalis to da mat no may papan iti trabaho dito'y balay. Kun nalakada lang akasarsarita. Ala, Rod. Baliwak to lang ang umawag. Wano saan? Igatangak to idan iti cellphone da. Tapno nalaklakak ida makontak no bilang lang. Tapno saan kayo na madisturbo. Nang rona no mayra na nga pa kakumikuman nyo. Ala, sikat ti makaam mo. Iso na lang taamangan no adda cellphone da. Di dan ton aramiden ti trabaho da. Kandidan agadal iti husto. Oh, da kayo adwa. Nakaluto kayo ka din. Rabiin, mabisin akon. Wan auntie. Nasayaat, ngam saan kayo pa'y amangan na? At dapay ipaaramid ko kada kayo, sakbay amangan kayo. Ha? Anya dayta, ante? Ing kayo dalusan ti dua abakan ti asiled. Tadda sumangpat inton parbangon abisita nga aggapoy jay Manila. Kat iso ti pagyananda. Sukatan nyo dagiti bedsheet kas kada kurtina. Tapno dimot nakababain kada kwada. Nalawag. Sige auntie, agtungpal kami. Angam, bangan kami kumapay Tani, sigurado ang mabayagan kami itong agdalos. Tanalawat dalusan mi. Punasan mi pa'y dagiti tawa. Unmat ngamin, ante. Ay na di kay agreklamon. No anya timbaga. Iso ti masurot. Saan anas kan amaamon dagiti ubing nga imawag ti amada. Tamangan no agipulong da. Kan agore ka. Aping nga awan na dakamat na may papan iti panangipatulod na iti kwarta para kadakwada. Saan nga ta analipatan na? Ay, saan ang mabalin asyak ti manggastos para kadakwada? Naskan atang danan nak. Anyat serbi na ngay nga adada iti puder ko. Kat natay matanday di kabsat ko nga inada. Apay, anyat pagkitkitaan da dito'y balay ko. Orphanage. Jake, kaya't konti pumanaw dito'y. Anya? Ngam, apay. Diyan kun maanusan ti agna dito'y. Nakauy-uyong kadatan ni auntie. Imbag ko no di data pagbalinan ng kaslababaunan. Oray kumamat no makapangantay ti hustong oras.
Saan mat? Pagtrabahuan da tapay nga umuna itinagdadagsan. Nga unay rabrabi. Kurang naladi da tapaturugan. Hun nga ron. Naimbag pa'y ni Manang Mayraa. Ta saan na mapadasan ti mapadpadasan ta. Naglaing launay nga agibaon. Nga oray kabalan namat nga aramidon dagiti ipapaaramid na kadata. Saan laday ta? Mas dakdakkel ti itid ni anting allowance na. Gamdata. Anyang ay manang, kaano ti plano mapanagbakasyon? Nabayag mo saan kayo anagaw-awit iji pagilyan tayo? Ay na Orlan, ading ko. Sa anak lang nga agbakasyon agforgodak paikit din. Kasta ka di manang? Wan. Kat, di ka kadi pa imawawag iti ipag mo. No kumustakit di mo tendag iti ubing ijay. Imawag akit di na minsan. Ngamjak mo't ida nakasarita, tadda ka no nang ibaunan na kadakwada. Dumngag kayo iti ibagak kada kayo. Anya ka di dayta, auntie? Tangay semestral break yung matan. Saan kayo apumampanaw dito'y balaya? Kan saan kayo nga agpastrag iti uray asino? Tainton bigat, mapan kami agbakasyon kinimanang yu amayra ijay Manila. Makalawas mi ijay. Iso adiyo baybay ang dagiti trabaho yu dito, ha? Kat, kasanungay, no adda ti kayat mi amapangatangan, ante. Di ka kadi makawawat? Kinunak matan, saan nyo apampanawan to'y balay? Kananya kumatigatangin nyo ngay, kat awan mo't kwartayo apaggatang nyo. Ha? Awan ka di impatulod ni Papa Akwarta kada kayo, ante. Awan, no tinamnamaan nyo, kat adapay nabati kadagiti ipaw-paw iti amayo nga alawansyo na ibusan. Ha? Nagbiit matan? Kan, nagbasit mo ti allowance mi amapan ije pagadalan? No daduma pa'y kidi, pagbingbingayan mi laang ti ititadyo kada kami. Apay aya, nakarikreklamo ka. Apay, saan kayo aya amang mangan? Ha? Nagrawot kayong tupay. Ni, da kayo matgayam, Manong Herald. Manong Herald, naimbag tay may ka. Iso na lang, tadi ka makastrak. Inkandado mat ngamin ni Auntie Marcy ti gate. Kat di na imbati ti susi kada kami. Ha? Ala, bayan nyo. Kalay atak langan, tapno makastrekak. Kat makapag-iistorya tayo anaimbag. Kas tagayam ti mapaspasamak. Awan manaw. Isu akayat may matan ti pumanaw ditoy. Tadimin kabaalan ti trato kada kami ni Auntie Marcy. Kasta matan ni Manang Mayra. Pud na dayta, Manong. Iso akayat mi ti sumurot kada kayo. Pangasiyo ko ma, taitugot da kami ni ti pagnanaidan nyo. Unay matan ti kasta ka sa sadyo, ading ko. Nagkukutong kayo. Di kayong sapayin maturog iti oras ti pannaturog. Uwan na, Manong. Kasano, uray na prabi. Agtrabaho kami latta. Idinto ta ni Manang Mayra. Nagmayat ti biyag na. Alan Manong. Sumurot kamin kada kayo itamtlaeng. Kayat kayo kumangay surot. Ngam agab-abangak ngamin. Naglipit ti pagigyanak. Iso nga aganos kayo pala dito, ha? Aginggat ka ano nga ti panagan-anos mi ditoy. Mangkataltalaw kamin tupayan. Gapoy ti kasti nga kasasaan mi. Ngam di mi matammo no sa dino ti papanan mi. Kasta tinamuak, mama. Ay na, jak laing pagaro pakas tagaayam ti kasasaad dagiti kakasinsin mo, anak ko. Iso nga gawit kayo kuman, mama. Kat alaan nyo ida. Iawid yu langan ida iti probinsya ta nakakaasinamat. Ay, No apay mat ngamin na nag-extend kayo pa lang iti pa nagtrabaho yu dita abroad. Kabalak mat self-supporting para iti panagadal ko. Iso adi kayong dawdawatan iti kwarta. Pangasyo, agawid kayo kuman, mama. Gapuman laeng kadag iti kakasinsin ko.
Biin, ngamjak pa'y la makaturog, Jake. Uray siya nga rod. Simbang petendaan ti Marcy. Kan manang Mayra nagapo di Manila. Idin to tadata. Aging gata lang ditoy. Wow! Kaslata balod. Pintas matunday ta cellphone. Nanggata Ha? niyo ka di? Ha? Kan, awan matsigod akas ta cellphone niyo. Ano ma? Ungin may naihan. Ay. Talaga na pintas. Kan among ka di. Impatulod day to ni Orlan para kumakadati Ano na ti yun? anak. Tapno adda pang kuntakan na kadakwan. Jake, nanggag mo ka di, Dayjay? Wen. Ka di? Iso nga guli makalaang. Kadenggan tati pagsarsaritaan da. Kaya't nga ikad kadakwada. Tapno di da makasarita ti amada. Aman nga minutilan tuki di pulpulong da. Ano kasta? Sano mama? Numaamon da di yung intad ka na kwala ti cellphone. Ay. Sana kalikod dito. Nalakalaan. Oo na yan. Ibagat asaan ang nakadanon kanya. Ti impawit na. Unay matandaan ti Marcy, kan insan Mayra. Manang Mayra, nagpintas mo tanday taikig ka mam a cellphone. Kuma, maaddaan kamin tumot iti kasla kapintas a cellphone. Wen nga rod. O, di pagayumat ka ni Papayo, taigatangan na kayumat. Total, ada ijay abroad. Ado ti kwarta na. Ha? Kasano ko mga ibagami? Katawan mat cellphone nga aramatan mi amangawag kan kuana. Ay na, kat parikot yumatan ano anya ti usarin yo amangawag ken kuana. Anya, agpaiso ka di datang imbagam manang. Wan, ading ko, pudno amin timbagak. Insen kanyak ni Herald tinaala na aladawan dagiti agkabsat. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agfurgod akmatan. Uray, tanalpas matan ti ipapaaramid ko abalay iti probinsya. Iso ayawid ko dagiti ubing ijay. Tauray ijay dan tumatan nga agiskwela iti sekundarya. Total, aggraduar damatan iti elementarya. Alaman nga rod manang, si kapalat makaamo kadakwada. Manang Olga, da kayo ka din day ta? Madlaw a madanagan launay. Kaslada ilimlimod na. Ay, kwa manang. Sige, umunag ka. Agyaman nak. Wan gayam, nakaumayak, ta sukunek dagiti ubing. Tamapan kami agnaad iti probinsya. Kat agyaman nak iti panangaywan mo kadakwada. Kabayatan ti kaddat amada iti sabali a pagilyan. Anya, no kasta. Wan ading Marcy. Napatag kanyak dagiti anak ti kapsat ko. Takas la anak ko maten ida. Isu nga damat nga rod karbanga kamang sukon kadakwada. Ngam di ka madanagan, taadda ibatik agatad akas gunggunam, anangay aywan kadakwada. Mabitlaang. Oh. Dahito ti kwarta. Naggapoy ti kabsat ko kan ninayonak matan. Dito'y kayon ngagnaed kabayatan ti kaaddak iti abroad. Sana bali, gumatangak to iti cellphone nyo tapno adda pang kontakak kada kayo. Wan, anak ko. Iso adito'y kayo matan nga agiskwela. Inton umay apa nagsasarak, wan? Agpaiso, auntie? Wan. Un gayam. Kasano nga dya ginatang yu a cellphone nga adda ka ni manang Mayra, papa? Win nga agpaiso, papa. Bayan yun na jay, cellphone nan. Sana bali, tagumatangak to niti sabali. Napnapanan nga tanday jay amayra. Apaya nagbayag. Kat agbayad laeng met itikinan mi. Sapi adda papanan mi importante. Kumusta manang Marcy? Adda ka di orayan nyo?
Oren, si Mangpet kagaya man? Wan manan. Kinapudno na, dua lawas ko dito yan. Ngam nagdiretso ak inji probinsya, tadan inja dagiti ubing. Dakot binayadan sa kinantay mo. Tada ka nun nagbayad. Anya? Wen, mama. Ha? Uncle Orlan? No kasta. Sika tinagbayad Wan manang. Kas panagyaman ko kada kayo, ti panangayawan nyo kada iti ubing. Kabayatan ti kaadak iti abroad. Kat ita, agsubliak manan, taado pa dagiti pinanawak at trabaho kijay. Nagidya daman o, insurot ko dagiti ubing, gaputa kayat dakkano nga itulod iti Manila. Ag-flight ak ngaminan ninton parbangon. Ngam sakbay na, inkuyog ko pa ida dito restaurant, tapno agsasango kami payamangan. Anya? Nakababain pa'y kitin. Sapay dakkel tina-order mi. Awan anya man nareta manang. Tinapatag, agbaliw kayo ka man. Ket sakbay na, ulitak ti agyaman kata kayo. Di ka aglablabas, ay wanam tinaitalagkan ka. Tadi mo ammo nga amangan no iso ti aramatan ti apo nga instrumento, tapno at dapay ang mabindisyonan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.